TTAADC hapangni semai tangmani sal bufro ungnai amoni tui tini bubagra governor bai bo thangai malaikha governor bai malaimani yaglo haina hai tini saripang jorao manigya koto nangkukmani kokchap lai tonglayo tabuk nangkukmani kokchap lai tonglayo bubagra tei joto tipra mothani candidate je keplai engai fainai tei tongo montri bisheketu MLA Ranjit Debroma tei tongo senior leaders mangnang Vijay Kumar Rangkhol bobo tongo nangkukmani kok jeng kok mising saimangka tini no decide engai mano Sabo CEM Ungnai Kwtal CEM Sabo Ungnai CEM slaijak mano abogini asung kok okulaikna toke khoroksa EM to bo manon ni khaklayo mani personal opinion si Hollywood chakma bo general seat to batayi Salendro Natno Machenai bo keplai engai faikha abagai Hollywood chakma bo pakka manai mano EM peo CEM sabungnai yang TTAADC hapango already no tongoi thangjak borom gnang Purno Chandra Jomatia botini resignation burkha CEM ni tamke bisikba pumani yagulo tenure 5 years ni tenure pumani yagulo resign rekha bubagra thangi malaikha logui tongo EM Ronel Debroma bo tongo Montri Brushekat Debroma tongo tektebo leaders rok tongo borok thangi malai lekha malaiman yaglo tini resignation bo rekha tabok Kwtal 2.0 TTAADC hapang tipra motha khamani CEM sabungnai tokhe deputy CEM bo ungnai tabok retired IS TTAADC hapangni ex CU borom gnang CK Jomatia bobo tongo khoroksa belaigno highly educated person borok bobo tongo tei salgui thangjak ex TTAADC CEM borom gnang Purno Chandra Jomatia bo tongo EM ni kok to alada Sabo education department ngai Sabo PWD ni ngai Sabo EM doli riang ni jaga ngai Sabo Ananto Debroma ni jaga o ngai Sabo tebo tongo je EM Komol Kolai ni jaga ngai je puile EM tongnai EM Komol Kolai to boni jaga khlaino nawono je bo jaga bo department o tongnai tei EM Ronel Debroma je ex EM tabuksu joroti to ex EM noma nai hai na hai Kwtal je dino সময় tongo adini tini 18 tarik tini jorano TTAADC government ni tenure paikha tini ni siming je changer rok bo borok ex MDC tei CM EM borok bo jotona ex hain hai je keplaing jak Kwtal samai tangfulni siming borok no taisa EM CM anglayonai haibono bar se wai singjak ngangke borok CM EM oma haino tabuk Sabo CM ungthok nojoro Sabo tong ex MLA borom nang Raisar Debroma 10 kulai champawar ni ngai bobo khoroksa experience holder no bobo 10 kulai champawar ni boni bo mungrok baksa ping pangkao yang brini fasingo bo Gita Debroma borom nangsek boto EM rok ngana CM to aro thanglak tobke oro circle no kebangku no tongamo CM khoroksa se manai ba 24 jon bising khoroksa CM nai deputy CM to tongnai definitely borom nang Purno Chandra Jomatia bo CM ungmanya kha deputy CM kono tongmano oma hai rokta tobke kaini seat ungnai last 5 years ni je tongmani 2023 jora je ajora o ngaga tabu je Onimesh Montri bolong Montri Science and Technology ni bolong Montri botonglamani deputy CM ajaga deputy CM to khoroksa 100% pakka mannai tei EM education borom gnang Robindro Debroma tongo taklai to kabang kung candidate bo phaika besirbak youth stroke no candidate phaika tabo baro arsikat constituency ni ingui EM Sohel Debroma EM sport botongkha bobo kaham no bo EM sport tongai kaham no khlailangkha ke bini jaga o sabongnai amoto jorao samane omno tino tini nangkukmani kokcher laikha Rasbarini manigya koto noyongmani manigya koto bubagra media rok by koksingjamani yaglo CM sabongnai ni samane bubagra omon saka CM does not matter lukurokno je kok rumani je lukurokno kok ruoi supungmani a supungnani tongmase supungnani nangnai actually Tiprasa rok tamnang
Tiprasa mungsa nangya gari banglo nangya je basic tangi tangnani je basic tongmani basic requirement amo singno nango lamak nango sengperang nango tui kaham nangna nango education kaham nango kami amse kebakung school tongo fiaba teacher krui school ni maintain kaham krui chini Tiprasa amse to private school asing no bangka je rang kisa misa ajine private school kaham ko porimano rang puisa krui bor porinai amono nangsago Tiprasa rok abagino BJP Bodol Development खाने हिनी manifesto कबां कुक न साकलाय के प्राय 28 पॉइंट साकलाय के हाइपनो बरो 28 तानि बिसिंगो मात्र 24 से मानसियो इनके नाइन एचडी भाई आबागिनो जोदिसिनो तिप्रा मथा न बो लुकुरक तैवाइसा चांस रखा गाहाम सानमो ओखेबो तिप्रा मथानि मैनिफेस्टो बुक्रै समरि बाताइखे मैनिफेस्टो तंगो फेबा ओखेबो तिप्रा मथारनि मैनिफेस्टो क्रै मैनिफेस्टो रिया बायनो इस्तिहार रिया बायनो ताम खलायने खलाया लुकुरक जिद्रि फुरुका बुबाग्रानि हामजाकमानि माया बाय कुबै कुबैनो बुबाग्रानो सेवियर तिप्रा सारनि बागै हिनै लुकुरक बुदवै जिद्रि फुनुखा एंड लीडर्स रकबो काहाम के कुतोको वानसंना नांगौ Leaders ni mekhangnai lukurok budria je nangi tongmani sing kebang cook no interview nugui mangkha chin ground report dobo nok kissing ni sik sing tongai mano wati klai tongai mano ogo mai krike tongai mano fiaba sing chini busha butui suk thai ni bagi sing ochoba abagi bubagrani logi mani a kok ni kok thai ni thaisa kok no naraknani nangan haike omoto kok Haklayo 2.0 government TTAADC hapang state government ni fasing tui direct funding man ya funo je funds mama bai busuk joroti kaham khlai man amo saituk laino tam ke youth stroke ungkha motamuti kaham ke samung khlayo o khebo 50% candidate change haifuno total government khana thang tongo under leadership bubagra motamuti lukurokni supungo nai Haike Jacob de Burma official night ungmai rok norok buskango TTAADC hapango CEM sabno naina musung 24 jona ni bisingo senior rokno no rothotok CEM to je middle age borok no to roda rojang roja sema amo borok discussion bade no salain top kengkangke nominated MDC sabungnai khorok nai nominated MDC sabungnai khaklayo bubagra TWF ni brui tei khoroksa no MDC sanamui mano tabke TTAADC o 28 ta seat tongo tei kaini ke nominated seat ungu jemon MDC Bidyut Deburma bo batayui keplai ungmania bo nominated seat amo governor ni thani already no file reikhana tini no bubagra bom rekhana khakhayo MDC Hongsu Kumar Tirpra chen funo bono no nominated sanam totok nominated MDC sanam totok bubagra bono MDC sanam totok Hongsu Kumar no ani je wan sumung angge tei TWF ni adong juk tei khoroksa ngi mano o jaga nominated MDC o jodi sino state government go sikesi hai angge BJP rok no tlang thangnai tei kaini MDC bo borong ni total MDC 6ta ngi thangnai 4ta tongma jaga 6ta ngi thangnai kaini nominated lai thangjak 2021 bo BJP ni no kningo MDC Bidyut Deburma tei khoroksa boni mung poi dong khana kardi haike taklai bo bubagra samni mung rekhana last wo ngangke MDC hall mane jetab keplaing nai Hollywood chakmani boni mungrumani haibano accept khalia state government BJP bodol no rekha taklai bodo BJP bodol no no haike bubagra to bumung to rothotok khoroksa TWF ni adong jukni te khoroksa MDC Hongsu Kumar je ex MDC tabu je Chennai boni phuno ngai mano haike bo kebo mung ketal bo ngai mano to ke total 30 seat no 28 ta angka ke contest ungo 2 ta angke nominated ungo TTAADC hapango total 30 ta MDC seat tongo TTAADC o 125 amendment ni bill ni facing tei jodi tebo bari khangka ke ba kebangko nungai mano जों जतनो साइमानो सुदो त्रिपुरानि TTAADC o no strongbareno siming nasigui ruichugia 2028 ni TTAADC state election no mawan sutai tei pura chini Bharat chini India o tamung tong parliament o tamung tong amono sungma naitai जों जतन nugui makna delimitation ni bill ti sajaka kebang ko ten taikha anobo dengaikha
Ano bo benga keke bo supply hai irai sirai ni kebang kuno saka delimitation bill titi sajaka ti sajagya phiaba ajaga women bill no tui se tabu sokro nanglai tongo phiaba amo 2023 no women bill pass thangjak total 50% seat barinani thangi tongmani a bill pass khlairi manya tu thakto bill pass ngliya parliament to phiaba mo waire wai ti sajak nai kebangkung no south ni hoite dm ke bo oppose khlaika tabok je akhilesh yadav ni samajwadi party borok oppose khlaika congress bo khlaika tmc bo khlaika abagi parliament to a bill pass ni manli norok nai bunai di bjp bodol central government ni fasinti buri rok ni reservation 33 reservation bill no kaso oni choba khlailai tonglai theba amaya ko delimitation ni bill already no ti sajaka amo 2011 ni census report no tise delimitation khaijongmani nei koktuma tabo jodishino tirprao delimitation ngi thangka angka matro tamang kumu seman tiprasar ni je borok ni population kom borok sit kom painai sin 20 ta tongkha sini jodi population kom tongkha ratio kom tongkha 20 ta ni se tolak klai painai je bosong ni population kebang borok ni sit bari thangnai tabo sin do tamang tong st sit 20 SC and OBC hai ke general ni seat 40 total 60 ta MLA seat sini ro Tripura hasteo MP seat kai ni MP seat to kai thamgana kaisa Tripura ni soyang kongthai barani kaisa seat manana tai kai ni OBC ni ngi thangana pheba hai pono sung minority ko sung sudo TTAADC no ani je opinion ba sung TTAADC o keplaing khani tong thok lai mani bai jodi safeguard khlainar mai nyanga ke 28 ta pun seat manai regional party TTAADC achuk tongni kun bepar yam tui phiaba amono safeguard khlainar mai nanglai na obvious kango Tripura sarok belai no wanami sinsa jodi sino 50% seat bari rekhanga ke Tripura ni as per delimitation report tabo je parliament to bill cancel mani wansuk narak de CAB bill bo waisa pass liya second time of CAB bill pass ni tabo citizens in amendment act bill ungja khaisi 543 MP seat ni 850 seat barina tlang tongmani jotono north india up bihar seat barina nai tongo amo hain khangka kaisa government no je jaga north indian rock borong ni mangno MP seat bangi thangnai haine sarkar kaisa sarkar no sai thangnai amo kebang kung sakra biu tongo Tripura rok amono wansuk thai tamnor bulai toklai khlai Tripura buskang safeguard ni bois wansuk dei okay bo parliament to bill pass nya mano upcoming ni parliament season no hai bill ti sajak mano jodi pass ngi thangang kangke Tripura ni kaibisik ST seat ne 25 ta pun bari mano 75 ta sini kok saya bosong rong ni borok ni MLA seat ung thama jodi sina ama heng kangke ke population a bill ni mutabik population nai jodi MLA seat bag lai kangke MP seat bag lai kangke sini matro 5 ta sim bari man komi pun mano sin Tripura to busabo khlai lai liya sung busabo khlai lai khorok ni asa sini asing na population komi thanga buini phatarti phai tongo Tripura hasteo phatarti phai bang sini bangi borok ngi tongo Indian citizen ngi apno board we Indian citizen angjak borok ni population bangjak borok na seat kebang mana hai ke borok ngi pono total 90 ta seat ngi mano MLA bus kango jodi of delimitation bill hai na hai kawi parliament to pass mane no rajya sabha to majority ahino ngi mano abage asuk ta khaja lai kodi kebang kuk no political scenario tongo strategy tongo amrok no mabuji thai Tripura ko suak kurisa nangka tuma Tripura mo thani themrang tuma BJP ni themrang nok soksa laika bulaika tok laika ama hai rok no lukuro phikong bram ka stangdi angla hai no sanai si ang bui bi solia ani kok samung na hai ani raida no hai ama hai rok no tangni sungsuro TTAADC amsai no jodi safeguard khlai kam ke narak manya land rights political rights no sung kam ke narak manya ke bus kango chini future kri amo wansuk narak di parliament to tam chir koi tonga asuk ta khaja lai di Tripura asuk ta tong thok lai di abagino sung wansuk ba bu se ma khlai thai bus kango boma hai khlai nai boma hai ngai amono se ma nai thai abagi Tripura ta wala lai di tabuk ji bus kango
डायरेक्ट फंडिंग TTAADC नो सेफगार्ड खलाई BTR हाइकपनो खलाई मोटामोटी क्राक खलाई नारगी हंगके तिप्रासा ने फ्यूचर खलाई स्टेट गवर्नमेंट तो 2028 तिप्रासा रो मंत्री चालायनानि CM चालायनानि जे इमां नुक्लाय तंगमानि जदि बाय चांस अ बिल जदि पास नङै थांगांके तामुं खुमु सादि बेलायनो वाना मा सिनसा आबागिनो तिप्रासा हामजागलायदि आं नरनि ताखु जाकब देब्रमा ऑफिशियल नो नाय तंगनाय रंनो खाबाय खुबाय हामबाय खुलुमका। किस लिए किया क्या सर आज का जो मीटिंग है किस विषय में बातचीत होगा? देखिए हमारा कल रिजल्ट निकला है। आज सब इलेक्टेड एमडीसी और जो नहीं का जो जिन्होंने कंटेस्ट किया है इलेक्शन 28 के 28 कैंडिडेट के साथ हमारा मीटिंग रिव्यू करेंगे और आगे का आने वाले दिन में हमको क्या करना है उसमें हम लोग इंटरनल पार्टी डिस्कस करेंगे। सर CEM क्या चेंज हुआ या जो रहे? नहीं, ये सब बात कुछ डिस्कस नहीं हुआ। हम लोग पहले बैठ के बात करेंगे आने वाले दिन में क्या। इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन क्या पद में रहता है, इम्पोर्टेंट ये है कि जिसके लिए हमने पब्लिक से बात किया था वो डिमांड को हम डाइल्यूट नहीं करें और कॉम्प्रोमाइज नहीं। खासकर क्या यहाँ से देखिए मैं आपको एक बात, आपका जो सवाल है, हम लोग अधिकार का फाइट लड़ रहे हैं। जिस दिन अधिकार मिल जाएगा उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल फाइट करेंगे, लेकिन जब तक त्रिपुरा का जनजाति उनका अधिकार नहीं मिलता मुझे नहीं लगता कि ये उचित है कि कौन क्या पोस्ट ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि पोस्ट टेम्परेरी होता है, पब्लिक का अधिकार परमानेंट होता है। तो हमारा परिस्थिति शायद थोड़ा अलग है, तिपरासा का परिस्थिति थोड़ा अलग है। जब तक हम लोगों को अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिलता है मुझे नहीं लगता कि हमें बात करना चाहिए पोस्ट के बारे में, या कि हमको बात करना चाहिए कि हम किस तरीके से एक होकर आगे बढ़े और अपने लोगों का अधिकार उनको दें। सर बहुत सारे जगह में हादसा बहुत यहाँ पर संघर्ष हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा संघर्ष जहाँ भी हो रहा है अनफॉर्चुनेट है, और मैं अपील करता हूँ सबको कि त्रिपुरा में संघर्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो नाराजगी है हमें शत्रु के ऊपर निकालना चाहिए, और शत्रु पाकिस्तान है, बांग्लादेश में है। क्यों एक दूसरे अगर कोई CPM को वोट करता तो वो शत्रु नहीं बनता, वो भी हिंदुस्तानी है, और जो कांग्रेस को वोट करता है या बीजेपी को वोट करता है वो भी इंडियन है। तो हमें इंडियन को इंडियन से, तिपरासा से, बंगाली को बंगाली से, हम हिंदुस्तानी एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए। ये मैं इसका एकदम खिलाफ हूँ। सर वॉरियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे और ADC लोगों को क्या है कि हमारे लिए जब तक, बहुत लोगों को लगता है कि ये जीत है, ये जीत नहीं है। असली जीत तब होगा जब हम अपने लोगों को तिपरासा अकॉर्ड के अंदर अधिकार दें और अपने लोगों को एक अच्छा काम दें। BC इलेक्शन लेके कुछ बातचीत हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट से का निर्णय आ चुका है। मुझे लगता है कि जून महीने के अंत तक BC इलेक्शन हो जाएगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और हम BC इलेक्शन में फाइट करेंगे। और ये जो डेवलपमेंट है जो 10 साल से नहीं हुआ, ये हम हर BC में ले जाएंगे, और ट्रू डेमोक्रेसी हम विलेज काउंसिल लेवल तक इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे।